Ko boleletse gore tlo go buisana jalo le Jimmy Maroga re tshwara fela mo ditsebeng ka moso ba tla bona le jalo diteko tsa batshameki tse leng gore di a diragala. Bra Jimmy, dumela ra go dumedisa ra go amogela mo garang kwa FM. Tobela ntate. O siame Bra Jimmy? Wa ke siame ntate Robisa. Shapo buruaka. Ka moso la Hamandat, only the professionals le na le jalo di football trials. Re bolelle ka tsona. Ka o leboga ntate Robisa. Ka leboa for bopona mitlisa mo interview ya gago modimo o tshwana le fantse mepa o fete mo nna ka di interview mepa ka di trial re na le di trial tomorrow only professional from under 13 15 17 no Hercules ke ground arena in Pia and then re nya go strengthen up a team na Rodman re nya go strengthen up a team yona already teng na re shota ka some 3 players nyana mo under 13 3 players nyana mo 15 2 nyana mo 17 so re tlhokanyana go difa pa team neta. Bra Jimmy gore le lisa di trial ko Hercules le setlhopha sa mo garangku sure reach the trial go Hercules mepa you know or facility ko harangua kwa ya peta mepa arena facility enough facility ko harangua ka re wa itse gore team ya la Mandati le Tshwane region team ya harangua Guardian ile Tshwane region ka mo ke di team di Titans di Juventus and we only have one ground Moharangua which is okay. And green so we need the facility Moharangua that is why re trial tare nara raya ko Hercules le aim wa attracta di players tse di tswang go kae Bra Jimmy. We are aiming of attracting the player around Pretoria. Yes, because 90% ya team ke Haramku Soshanguve. So we are trying or at least repeat Siminya mo Pretoria around Hercules, around Acacia, around more Kidney. Ke mahala di trial. Mepa di trial re buka di ground mepa ato buka di ground do nya ka chele mepa so ne re kopetse hore batswadi ba batlisang bana di trialeng ba tlele at least 100 rand ya trial le simolana koma di trial video registration yo thoma ka 8 o'clock and then can I need the trial di ato. Yeah. Ba batlang ka moso batla leng ko di trial tsa la Hamandat. Passport it will be an advantage mepa. Re nyaka bana ba bana leng passport already. And then otaka your training kit and then you come with your parent le 100 rand. Oh yeah. Bra Jimmy ra leboga raitso ke tlo tlhola ka botsatsi la mosupolo go kutlwe gore di tsamaile yang. Ke leboga thata ntate Robisang ke leboga thata o mfile tšhono ya gore kono botsa setšhaba Harangua le bana ba Harangua they are welcome. Bona everybody is welcome re tsamaisitse mo di TikTok or re mo di Facebook re kopa ba support of yeah ra leboga Bra Jimmy le mona go nyetlang abuti o le buile nanda terrorisang ithara ya okay ke re Jimmy Maroga wa setlhopha sa la Hamandat bana di trials ka moso ka ko Hercules ya no ngwa tlhalosa gore tlhokego ya mabala ke yone matsapa.